Tolong, 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 kakek Kat. Minta tolong ke siapa kakek? Cakancah, po sepopon, di macedin, apa boleh atas na, setia tak kira ngak ke kakek. Sekapin setia na bangtunya, mun orang yang ngan kakek ya, tak patut mau ditolong, sepantas mau dipentong. Orang ajar. Tolong, 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 kakek Kat. Seorang Kat. Asapora ka siapa kakek? Asapora akangku. Kasip lah kakek mo na sapora akangku. Engkau salah apa Kat? Mak pasti popo dah iya Kat. Jadi kaki tanya salan kaki apa? Salan kaki banyak, dusan kaki posa. Jadi kaki yang kita sadar. Iya Kat. Engkau raja dosa Kat. Engkau kaki tak partajo. Mun kata-katan kaki lemak manis, tapi munaten kaki nggak iblis. Lecek. Enjak Kat. Engkau tak raja akal Kat. Mun dia raja akal Kat. Padu kapi. Enjak Kat. Mun tak partaja. Iya leporak tang dede. Mun tak karo ayang si beda nengati Kat. Jejak gombal. Tak arteria benih tempat curhatan. Ya bangkan Kat. Mun Kat kita partaja Kat. Marah Kat seborna Kat. Jak toko lagi engkau Kat. Sakit kabila Kat teng monteng Kat. Kor ambu senoko lengkok Kat. Mari beri na janda Kat. Anyar ke oleh seminggu Kat. Hah? Ratin ya? Ratin Kat. Ratin dan Bik Sinta. Mun tak partaja. Iya nomor Kat. Tak bisa. Mun kita tak bisa sogo benreng bini. Oleh mila karo kun rante. Maki praben pi tak bisa. Enjak mun malaikat situngan nah. Dengan Bik berketeleng. Tak iya, kuncetung na para ay kening lah. Pasarian nyol manganyol. Siapa senyol menganyol? Pan papir amare. Berapa kena? Siapa kakek? Nyara matroning. Perkana laki nyama bula. Kelebun sepo. Strip iPhone nyong sang. Sekak dinto. Oh, betina hari ya saya baca kelebon. Apa iya? Berapa tang masyarakat mai praya? Mak bisa temu tang kertekat. Budak remah. Jangan nak kelebun sepo. Mau col pa namo. Marta keturunan pula sungguh keng tak sak teklebun sepon. Sing ngucak sakti bun. Jak dengan bi masyarakat kakek kaltakan. Beh, kakek mak ngiding tang suara. Apa budak remah? Jak dengan engkau malaikat. Malaikat? Apa iya malaikat? Malaikat. Abang kau daripada di rumah. Mak bosan. Kakek berde alam lain bun. Aduh pak denan. Abu tahu. Atanya ke siapa kakek? Dong, kakek mak berde dina. Bun. Tolong Bun. Sengkok tokol bergelak Bun. Pustalpus muntang sampai sakit kapi Bun. Iya tolong ya Bun. Tolong dulu rumah yang kok ngeter kapi. Belum kolek itu kapi ya. Mau keburu. Ada dah iya bun. Masyarakat kakek bingkok benih tokol orang ya bun. Tapi tokol salan bun. Nah apa kan? Dah iya bun. Masyarakat kakek raja tusa. Ari iya bun cak ocan sekedua ria. Anak buan kesayang nakaki bun. Iya kan. Nyata na benih bun. Ajri bermuka dua. Ajri pengkhianat bun. Ben sengkok bun, tak seneng kareng orang pengkhianat bun. Mak bisa kan? Bisa bun. Pengkhianat ria bisa metel dari orang sesama ben kaki bun. Tak engak pola kaki pemilu siri berin ruang. Sekedua ria bun, beni nolongin kakek, malah sebeli ke. Arya cubin kaki bun. Arya seekor musuh dalam selimut bun. Iya kan. Derem bun. Terus ada derem mereka. Terserah kaki bun. Cek pederem mah. Bun seboran Bun. Mulai setiap kau dukung kaki Bun. Iya Bun. Rokaro asri barin Bun. Engkau hilaf Bun rik barin Bun. Engkau tak andi apa Bun. Jadi mun tak ada ya tandi PC Bun. Ide iya kat. Cak ocan. Sekedua kita masyarakat. Ya bingko seporan na fai. Deh ruang. Alhamdulillah. Kelebun belas ke kita man.
Ya Allah. Ami pede remam kok pas umurnya lamur. Saja tuh songkung kok kelebuna deh. Nampuna sepora. Astagfirullahaladzim.